Okay, that's right. Yeah, that's the set. We're here at GH Live Studios, Ghana's numero uno. Thank you so much. And then a Wednesday, super fantastic day. Ade pass out here, BM Yadia Sada, Mo Tridian Ponyan Cropon said, na dama, Yada so Etias, Koso, one, na Minumi, no Kachama, double Jim, Nemo JD, more free sunny. I said, Uncle, Emo Trobun, so Tonso, no boy, yeah, yes. Yatna say the Agudian will send me shall not fee yet in 7 pocket crowd, quite so na yet a shall live, very GH Live Studios. Asante Kotoko him fee, I am Bobuano Sports, and for that matter, other stories making headlines. Our Ghana Agudia Quine Sunyanano, na him fee anyhow. It's coming home, I mean, some car home, I mean, from quite the G Chrome live, Ewaha. Nana ebehren sem kakra Kotoko management womo enye adie bia coach Karim Zito aye ho kasaye akọ ama enei kasaye akọ ama yehwe insuranso a ede ebeba. Yes, coach Karim Zito adie bia woyoye no anya management de yebetra de kromo na yahwe ho insuranso na se de betimi asia no kwan na ebi nkonkosi bie me munche mu nyina no me de beso exclusively e odwumadie sonko kwan so scouts ehun komo scouts ehun komo so e de anim ye de beso mo live e kwan ben so en Asante Kotoko ene international agent ahodo nom ebeka bom na enkomodie etimi atumpon sane ebeye na Kotoko player bi ebo modern broswa enkonkwa se agent fo no be da players no ho nsensem ni ade eno nso eda anim ha na yahwemu ahu se ene agent fo no niema bia eko etia teams no mostly Asante Kotoko ye papa emfa nkunimdie ema enti ne ye de ho nsensem kakra nso ebetu dwa ewo dwumadie sonko kwan so na afọ wanya ochefa e de afri mu live ewo dwumadie so ye de ho nsem eba na ene Asante Kotoko she training ase ewo adako jachi after say yekobo bibia ni Gold Stars wie ye no ye kwa ahomegire mo details eba wona ye expect so betimi awura mu nyina no so ehon nsensem kakra betimi atodwa na ye de amount ewo mu sabepe ena esiko chairman solo so ye besa run so ye biem na update kakra free oban so ye de atodwa live ewo dwumadie sonko kwan so ntika no na menka me ho na ye nko ye nim tanje. Thank you. Welcome on board. Welcome on board. And Samuel Johnson na the elite and I the eba to join a group ben whisper over the corridors of Menchie. Asamno na kana, but yebesre and it's a group no so yebere near his bit me can be and no see the better ja na the honsome aka ama in a tier for group we whisper the corridors of Menchia Palace. A new tune for her direct name of the corridors. Corridors one yanka say nimu okwan so and na kasake bi elkos nti Kotoko no nia o pa ya ade na amwa de o ho ni sisi a no ntimi nye na bibia nkoso na mo fechire to boba de bodam ye say ha dwen o say obi so obemu a obesa cap ma mo asem nso a ami itie ni din de why be pen so na yehu de oyo ne papa ene de wanya ne papa nti ye be de hu nkomo aya be bold ye but asem ne kana e kana ye be de hu nkomo na ya hwe se de nsisa so no ebetimi akwenti na e fully packed ene ye de brewo ye ko yanim na ya sha se tentem so e de ama ho in terms of Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, yet say, sewaji atum, na say to on your screen, and anana, yes, nanim aye sidia no, o say to two ahu de day, o say to two, so bonana samrania yan kanana and kahunti, ya na mo amusisi ye bonana dimwen and tessa, na say to ahu de day, ahu de na China. Titri no mu ya na mo so manya obetre kakra na no me ko kan obi say ade na abo tumfo denwe ko ba be bomi o comment section ho na so enye sa da etie na say tu nyame kese ti u kan say tu nyame kese
oh basa o kana na hye ni mu a o ye wrong o ye twi kakra phonology a obeti dia me chere as nti o address na say to ahudeda no obe omit nana no I say to ahudede yes ahudede no eye ni munyam hye kese a eso sen nana kra na aka se na say to nyame kese nso a say o miti nana na ene say to nyame kese say to nti na sa papa no man samrane no ye no say to say to nyame kese yes cheso tumfo ni nyankopon so no no oye kese era se ere nsam no ehia otumfo ene a oda o screen so yi oye adwuma ema Asante Kotoko yi pa nana onkwaso mo piao nyame onkwaso nchurch washim na omo ahenie no entre mo na de o se ene ordwen bone de fa ho no ni dwumadi ensi buo so na ne sekan wo di twa entwa emonani na bibia nkwa achew emfama no eno nso ensam kakra yedi insurance emanana na sika odi rem Kotoko no esumbu yi papa enye fedi agro na eno enanam saa ye so a na egina na penkra kwesi awu agidie pa na yese ekwan a na asetu efa so eje na penkra die no enya agro kra nam se na penkra so bai odi no kre stories na na ma sha ase no ntitie ni yi na penkra di no kre e de ma yura a enye fedi agro na obo moden ekirikire ne mam sika na bi nkonifa enako benkum enam finfin tinton na nanso ya na apenkra ya receipt da so kama memo da so kama explanation da so kama nti ama na say to his royal majesty waji ready pa say bibia betumi akoso ne santi story am didi nkan de ama on say current management eye na apenkra kwesi wa eboli oda no de yetete ene say omo ba be yire wona kwaban mu yie pa ama omoni agents ahodo enye agents e kan say omoni companies ahodo edidi nkomo kasa ekoso yie ebinum giant companies ewo Ghana yie papa na omoni bi edi nkomo enche said ye no be stories sponsor ba ko be nam kwanso aba no enkonkwa sponsor ba ko be sponsors akese ahodo be miensa sika kufu enye ketua ni bia we di kufu ye hwe se komodien ba bia dro no enkonkusi bo so na betumi asinkunimdie kwan so na ayebrew na ekokobasa na sanana ebia sesempoa akese ana sa dama akese odi wura Kotoko mu no eso te kakra na nananso atimi ahwe ba bi foforo aboa ama infrastructure ne ade no so ebia na ehwe ho a na obiode ho no ede ma ye ekobasa player salary ene ade ene bibia no na say tu na ese tua na ekoso na echa otua enyemfonso re hu se oye no periodical debia na so oye no chese everyday dia na ekwa ese ebia na ense kwagine yes na so sounds ye mpese be gine the sent na penkra kwesi awani abrese krodoma nei ono ene mpanyufu atwetwohrodo ani ntini eka bi wom e Ghana inumakase kwan so no edi nkomasi enche kra obehu se crop ya Asante Kotoko boboko no enya big pa me ka big guy big kufu ibi betumi aye wo man na ne sika akọ ibia yes eni bi nso betumi akwakoye te ye ka me ka akọ kan die no yes ibi betumi akwakoye mobile telecommunication ni bia enkomodie mpo koso na anu adabi but epomponso kakra nam niema ba ko menu mense bi esi but still ye hope se kasa be koso na the main motive for current management ne say umbe try na money inflow adults no Asante Kotoko team ni yie pa so money inflow no eba na eno a ehwe no ho na build niema ne ade ehwe players na say to na sika ho do akese efi na ho ba no eso te a ebeboa yie na nanso asomu adwo no na bibia tumi akoso management afa adwempa sei na omode ehwe se ebetumi awie pa ya Kotoko no nso ebinum so ayomu ho menka ne dua broni enti sa so afa cheme ebinum so afo mu kana sichi kwan so afachi ene yenka ne se disciples bi a ewo around Manchia gate wo edi nkomo yenka ne sa meka ne sa ya bebu beti ase enye na ase etu na emom disciples kakra bi a ewo ho no edi nkomo sie se da bi Kotoko de wo ye ne se ya enye se nti enye se ye enye obi obey se ni ade a kasa na kasa nso ye mframa
na mepacho de etodwa ene se na na penkrado e fully focus a osi dwumadi pa a warrior e de ama Asante Kotoko no eno a ena obeyo na team na fa na ntuma pa e de afra na yewura na say tu e na appoint nto de yewura no osom no na team no ne mpom den ne can crop no etimi a very successful year papa nti yenuanum bia moya circles member enema bi si aye ni ade a ha mo so masa atene ni ade a mudi di nipa bi anim no ye de ye futu e de ama mo se yi nyina Kotoko ne kan kro ne hia me ne wo kasa se de Kotoko ema Mr. A na me no wo a wo be ye no ko yes currently wo a wo ye Kotoko no me wona me support you se Kotoko ne be succeed ti me hyemo mo me mfa danchi ne enkoto boba emfia nsa mesie ye tobo e de nsasi a ebesa akọ e de ababa be sitim ya so yes sana etie Kotoko ni problem ba ko wa ne say they be no fight among Kotoko apart from say Kotoko no any hearts e won tokwa no Kotoko ni aduana won tokwa no Kotoko na sa ne ho sa kon tokwa and that is one of the biggest problem for Kotoko the bia opposition of Kotoko basa ha adwen pa wo de commemorate lane of our last by na opposition wo ho me ofake of our ajasimu time echesasa obekeka kwa we mu free wa na we makwa akoye me mpese me bodi bia biko ye nyina ya busua baako ti me sere mo amato bobade mo nsiesie no munyai na mo fa support ni nyina mana na apenkra na ontimi nya ne mandate awaye no ontimi ntoaso se breadru na se yira ka se krashe anasa me nana badaroma kotwa wahinie papa wudie so na team no yan fa direction say ya na apenkra ni bibia obeka nam se yira e na oguso a esom no a capacity fufuro mu ho a obetimi asaso yira nti na ya sudwie na bibia e kama yira enim de oye e na ono ye leader no a oda team na no oye nti ye nuano mu a mesere mo wafa danchi na mo toboba fa danchi no munya botre ene na nanom binum so a eni de kwan so mo manhia mama mo ho kwan na we de mo pese mo ye mo te se de mo so mo play fast eni ade na eni de ni ahobrase kwan so mo support mu nua na apenkra na ote akonya kasia no so Kotoko na yewura ahye na nimunya mo support no ye come on na emane nyese me de bia me ye krowi so hene ya fa ma minti me mam ho kwan ama kana sichifo na ba bisi me so ama kotobo e de abo glass oye sa Kotoko na pese no e na o ma na fono ene nani aye ne ya me hwere mu a me mama kasa ho a story na maye e na me de editorial episode ebu be kakra nti wo anti ase ama ne how nam so wo ma etobo ba de o mu nsasie no wo man kasa ati ase yewura ene ye da sorry na o kasa wagye ni tima ye ni hwe ka ye beto aso ni support de wa ba no nti na me ni obia we Kotoko chitani enya adwen da se ni bufu se na we be ye adwuma na okọ nti okọ am support no wo mu di of betmen san chi eko kinface am mu so me Kotoko chitafo yes they have no sympathy omuni or pepa empathy bi ama Kotoko wo mu edi na ne amponsa chi o mutena social media edidi nkrofo atem they have no love for Kotoko so say bia of akeke sapon be ye Kotoko okonti udi na chi a uni odobia ama Kotoko wo dia personal na ye wo sombo ono na esa wo som no nti ne se we kọ na we ba wo dia soma personal nti krachi bi wo Kotoko mani eje na ho pa ye fre ni da ko me de ne ye case ya ni da ko no wo ye management e na ba on de wo som wawu wo kọ na we ba o som wawu let's emulate sat eniema ni bi ebeboa na ekoye se ye de eba na eye yi na se ekwa backdoor kakra na nti ase ne se bi hwie agu ni asa ayese no fofora ene e basta bia na bi twae na ho sa na eniema ekwa twunti abusua mo amoto ba dem se sie no me hwe ne ye nti consortium ho ahwan yo a mo so mo pe Kotoko ayo se die ndie yo a mo de afa mo ahemfo nkrofo binum so no ye nananom ahemfo nomfo bi so enye otumfo so otie ne ye yewura nyon no so aha a wo pesa mo nsem duru yewura nim no wo nsempa wo chimpopa ade na amfa support de otisui na yinyina no enye ema apanwa na nimonyam no enko animonyam so na bibia enwe pe nti mesra mo yinyina nkamom na yenye Kotoko na asomdwie no emra nti currently na apenkra kwesi ewo a ye bo wachidom asrese nyamemo na odwumadi a wodie no enso abapa wo ha ene ne mo nti on that note that is the group whispering ewo mansia corridors no eho ene awa ni kakra ede atu anim no yakwa anim owura a ye frɛ ne sɛ chairman solo
ono so me pa cho sisia no enche obeba ba be nemu ne management and as for staff oni on be adwuma be ka a couple of days ago say or nefu kakra di be nemu na de atie ne say owura solo ebe nemu international reps ahodo nti okọ China say ya Martin Tewia KT obehu so anya position na Asia nyina ono na ehwe so sanso na obeyi obi o Europe ono so behwe na circles no apagya wo Europe na bi apagya wo Asia de mabodi na wie Martin Tewia KT ono a enenei empanyifo edebe ma no eno achi nso Europe nso chamansolo beyi obi na eba America nso a ofa Dexem ofa Jaba mo ne ade ne empanyifo awodo aka ofa soja mu nyina wo die ene na ahenka mo no ehom so yahwemu ayi bi na yenya American rep nti ebasa na bibia etumpon kama nti chairman solo enche obeni mo ne staff or ne ombeyi dwa but me dinkan ama hint ne say obeyi Europe, Asia and of course American continent imu rep ebeboa na circles no ne mpagya no kotoko mpagya no etimi akosre no kakra yedi tudwa edi ama yeneti for yakoyanim na yabo yetuhire de tie enie Asante Kotoko boko ne management yenka ne so mbofu kakra saa de anya saa Kotoko management enye that is the great word Kotoko management omani nye ade bi ho na de nti Kotoko management enye efa ye ofa Coach Zito ne tactics ho nsem mpenten kwa ne ade de yate awie ama yatimi akonya a victory over Bibiani Gold Stars nti ano de atene ho yate ho nti ho awie ama nakoda na de ehwespagu asum ni se de nti Kotoko management enye eniyema bi a ofa Zito aye ho eyitiawa ene se ye bo Bibiani Gold Stars wie Kotoko nsentrafo meka Kotoko nsentrafo a ye ka wo ma ye adwuma ma Kotoko media nom ni ade na say what is the word wo mo kasa ma Kotoko ha ye nka ne sa wo mpanyifo approach coach ye ni nkomo coach dabi minute TV3 for di nkomo awie nti me ni mu ni nkomo me de ma bre de na ye se media nyame reporting ye se coach e ka say ontimi ni Kotoko ni nkomo that time nti na baso na kasa ne nyemo ye se tie ni ye nam say we no a reporting speech ni nyina ho bi by a reporting speech na kasa ene ni nyemo ani na enu ani nansa na coach ene Asempa 94.7 FM adi nkomo ena coach ko kan sim bibre o honom say ono kro nso say the what is the worst case scenario say be pam no akotena nsa wam ni ade I mean eno de anya send ye nya yibia MS coach cross kan kakra se players no yiwia no mo ne omo ayifu apie ni ade esa manfo so a twist ne say as a coach ya endozo blame some no kan ye ni bia na ekro also some de o kan wi a enya de e bia direction apese o fa no enipa empenisa o mitimi a chiasem no na kwa kofa baabi ha adwen pa e bia nya san so na me ofa Zito pe a kire ba nipa atnistia no e de ahwe baabi a ehwe ebeboa wo ma bibia bekoso ensam de bibre koso e no ne mia menua oben maestro menua pa o ne menua maestro di nkomo a enya nchen kro ne no ebo nkomo kama na mum coach we na make us management ani nye ho kra se aden na Kotoko na kasafo no usno yen ka say snob na o ka say o ye ntu se da na mu ade achi ya achi ko abonte o kasa e de ma wo we player na ya of an ka be kan say o player enene ade achi ya age cap wi na wa ama first hand information no e ko kasa fa loan players no ene ade meanwhile club no portal no kra no official on farm tudwa nti ofa sa de na we yes management say ya me anim say ese ma query kakra o mo de be ma nti ofa say mo hwe training ase Wednesday na mo gina park ni mfimfin baabi na mo ye 5 minutes meeting bi na kasa sire kakra kwa e ma na nyawanwa na mse mpanyefo afa adwen say we de kasa na kasa nso de mframa wakokan wie ye tweba kire nye ye nti o mo no be din komo na o makasa ye ma Kotoko portal no Kotoko YouTube channel Kotoko website no Kotoko Teto Express no wo ha eno enema ni nyina enye poke crowd enye potent papa rather than say be empower other media ayifo no say be ye na o man san sorry emfantia nti sampa any first hand information there
it should be right here from Asante Kotoko, a main media hub. Enomu ena omo eka eho asem ni hu ga se ekokotini Zito channel and ekokotini Minua channel basa emanema isibo nti ofa Zito we ensem kakra ya tenti me ofa echena mo hwe training ase o mo hwe ase na se ebia management no kaksa kakra on said nana penkrade ono we leaders mu leaders nana leader mu leaders and I'm say leaders mu leader, that is the word. And I'm saying nana say no e kwa be fa so akasa natural kra no wa kra no na bibia mu nyina no mo de odo agene ma twenty coach Badaroma interview na akoye no Asempa FM ne de em say de da me kan ya na coach ese wa ma niema aye you ese one win bia na wa ma niema aye yi kakra nti ya na me sa be restart me sa be lose focus nti Badaroma coach e ko de anim no ye makun twamu a ye be hwe ahenche nti Badaroma ma ho kwan na yen hwe ahenche giro ho na badwumaden utimi Kwara United for only free mu pa na utimi toaso na oku anim na abadwumade a coach ye be hwe ahenche nti wo de tobo enhwe ho ahenche ansa na Kotoko no emfa ahenche na ankasa enhwe ye sure say ye media for ne de eni omo entena so ndwem omo hia wo say okasa ma wo chita for tia coach Antoniama ajeje mu na no adai kra wo call training grounds ya ofa wo kasa che supporters no onimpa enka wotena wo kasa kire omu wie na nka asa tena ye media hub ho Kotoko official handles no ho enenei we nice interview bi after sending akobo 3 matches ahwie gu no a of am sure say enka bema abotoye mu aba sisi an Kotoko fans ni hia wo more e stadium a ye ba bebo your friend say African that is league in Africa nti offer say na other avenues as ka be flow Kotoko mu maybe na management a sha say nei various you can say niema eso mo ye no mo the sponsors be red team no no wo mo ye ne comment yes main sponsor so ene Kotoko fans no ye tua fa abusanza so no yes a bastard ye bobo peso se say ya pese a ene na beboa na offer aye niema aye nti yema positivity vibe good energy no offer anya around utim wow no nkwadai ohun na enya kama na nse ye nkran niema twisa mamu and support mo me say wow ma ho kwan na di nkunima Kotoko no abehwe ahenche na mo offer so koye say na de a ya na offer say omo ka ntimi nka bi enti anam say me di Zito and also this Zito ntimi offer prepopen no offer me de meta wachi na emum wo ye na say dome market for man no edwum for man kasa offer wo kotena radio so on kasa Kotoko nwi na kotena obi radio so kasa offer wo ye say nye omusiki Zito kasa kire offer na so da mu nya abotre we de ebia adrenaline na rise na more ko grant maestro mi aminu maestro interview na offer se ba konso nti enya ibia why shemu anti offer me de majam aka kire chitafo ni nyina so adwudwo makoma omunya abotre na interview na akoye na se na nchada nye any malice ibia de but offer next time no ya yen fanfa ye main channel ho na yin nyina yen tapu bi free ho e tapu ne sai Kotoko ni grow a growing numbers na bibia ekoso offer ayiko adwuma de o ye bi yero ho aye na yero ho ye ni ye pa offer ese Kotoko ye be hye wa henche nti on this note no ye de tu anim se na don bi dumi a Wednesday of Zito ene ne nkwadai ehye training as gidi e wa adakwa jaache no so eye kakra ye de atudwa ye reporter na ba kwa me gracious e bi pim ho now the report ni nyina no atudwa e de ama yana Asante Kotoko chitafo ni nyina e wo GH live studio ha no nti expect say Walid name of Hussein e be hye training as adom bi dumi a ene dua ya oba gidi all things being equal, all things being equal, ceteris paribus se bibia nsibo so na bibia yesade nimia dia akwada nema ono so ababe kantim no no adobi dumi a obeba na wahye training ase na na papa immigration ne ya no pe ya wie ya osako akugina mo ho na what information nyina e de atudwa e de amahye so mam sa Asante Kotoko team no players kakra ekofi ekoshra o mabusua ebisa ba clubhouse onam se honom ene bia won ene o mahokafo that is omo sweetheart na na so omo wife nim binom abeshra omo ne omo te ho ene ade ho de omo abode nti it's allow fair enough as far as onye ne ma hodo bi mani nsibo so nti ebi bae but na Wednesday anopa omo nyina omo a eka ho no de omo ho na omo a free ho no sa return this is the returning time me no kasa manu see ya team players na nyina return back to Samaritan Villa a big guest house kama
was Santase actually honomo ene St. Hubert any was no actually kama Samaritan village na bibia tumi akoso kama na omato aso no so Asante Kotoko betina ha ekopem se ebebo brekum chess game na wie na bibia tumi akoso kama no ene ka credit to ja ede ama NTF4 ewo kwantempon fidie kese yi so I know de eba ewo eno nti kame ho na yemfa nsia ne nsa and prepare ho emran na rebado style na yemfa poki craft stories aka ni nyina no ento also. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?